Dobrodošli u Republiku Srpsku. Dobrodošli u lijepi stari grad na Drini, u Višegrad. Dobrodošli na Ćupriju na Drini. Malo je gradova koji su zbog svoje ljepote u pjesmama opjevani. Još je manje onih koji su za sugrađanina imali Nobelovca kao što je Ivo Andrić. Rijetki su oni koji dočekuju goste u svojim duhovnim svetinjama, kakav je manastir Dobrun. Jedinstven je grad čiji je simbol most, autentična ćuprija sa UNESCO-ve liste svjetske baštine. Takav je Višegrad, grad čudesnog spoja onoga što su mu Bog i priroda podarili i onog što su ljudski um i ruke načinile. Centar dešavanja u Višegradu je Ćuprija na Drini. Ovaj prelijepi most je zadužbina velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića, koji je među brojnom srpskom djecom u turskom zulumu poznatom kao Danak u krvi, otet od porodice i odveden preko Drine i koji je svojom sposobnošću dosegao do carskog vezira. Mehmed Paša Sokolović se, kada je bio na vrhuncu slave i moći, sjetio rodnog mjesta i Drine, nabujale i plahovite, kada je preko nje kao dijete prevezen na putu za Carigrad. Gradnja mosta na Drini je predvođena najčuvenijim graditeljem Turskog carstva Mimarom Sinanom, a gradnja je trajala od 1571. do 1577. godine. Most na Drini imponuje svojom veličinom, izuzetnom stilskom i tehničkom dotjeranošću i predstavlja remek dijelo srednjovjekovnog graditeljstva. Ovaj most spada među najznačajnije kulturno-istorijske spomenike u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Most ima 11 lukova sa blagim usponom prema sredini i silaznom rampom na lijevoj obali. Iznad lukova, čitavom dužinom mosta proteže se profilisani vijenac iznad koga je ograda mosta. Ukupna dužina mosta je 180 metara, visina nad normalnim vodostajem rijeke je 15 metara i 40 centimetara, a širina kolovoza 6 metara. Most je građen od kamena sedre koji je vađen iz Majdana kod Višegradske banje. Iznad 6. stuba sa obe strane nalaze se proširenja. Sa desne strane je kameni zid u koji su ugrađene dvije ploče na kojima su na arapskom pismu ispisani stihovi pjesnika Nihadija o tvorcu ove čuvene građevine. Gornji stariji napis je ispisan 1571-72. godine, a donji 1577-78. godine. Na prilaznoj rampi lijeve obale nalaze se 3 otvora završena polomljenim lukovima. Na sredini mosta je izgrađena sofa koja je predviđena za odmor putnika prolaznika, a preko puta sofe je ugrađena kamena ploča. U svom vjekovnom postojanju most je pretrpio brojna rušenja i popravke. Rušenje jednog svoda u srednjem vijeku, jednu popravku 1873. godine i oštećenje nakon velikog vodostaja Drine 1896. godine, kada je most u cijelosti bio pod vodom. Velika oštećenja Ćuprija je doživjela tokom Prvog i Drugog svjetskog rata kada je porušeno nekoliko stubova. Obnova mosta urađena je u periodu od 1949. do 1952. godine. Most na Drini je odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini proglašen nacionalnim spomenikom te uživa najveći stepen zaštite u Republici Srpskoj. U januaru 2006. godine Kancelarija UNESCO-a u Parizu je prihvatila dokumentaciju koju su uradili Komisija i opština Višegrad i nominovala Ćupriju na Drini za ulazak na listu ugroženih spomenika kulture UNESCO-a. Konačno, od 28. juna 2007. godine most je uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine. Najljepše i najsnažnije opise mosta i života u kasarni dao je Ivo Andrić. Na tom mestu, gde Drina izbija celom težinom svoje vodene mase, zelene i zapenjene, iz prividno zatvorenog sklopa crnih i strmih planina, stoji veliki, skladno srezani most od kamena sa 11 lukova širokog raspona.
jer taj veliki kameni most, skupocena građevina jedinstvene lepote, kakvog nemaju ni mnogo bogatije i prometnije varoši, jedini je stalan i siguran prelaz na celom srednjem i gornjem toku Drine i neophodna kopča na drumu koji veže Bosnu sa Srbijom i preko Srbije dalje i sa ostalim delovima Turske carevine, sve do Stambola. O ljepoti mosta na jednoj od kamenih ploča je zapisano: izrada mu je bila toliko lijepa da onaj koga vidi misli da je zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka. Izgradnjom mosta povezane su dvije obale. Plahovita Drina ga nije mogla značajnije oštetiti ni u najvećoj poplavi Drine koja se pamti 1896. godine, kada je dostigla rekordnih 14 metara i 60 centimetara. I tako, prkoseći vremenu i događajima, most prati Andrićevu misao. Život je neshvatljivo čudo koje se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija, koja sve više dobija na značaju. I kao što se veliki vezir Mehmed Paša Sokolović gradnjom kamenog mosta odužio svom zavičaju, tako se i Ivo Andrić romanom na Drini ćupriji na najbolji način odužio gradu svoga djetinjstva Višegradu, gradu u kojem je naučio prva slova. Andrić je za roman na Drini ćuprija 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, a roman predstavlja istoriju Višegrada u razdoblju od 4 vijeka, u kome je veliki kameni most u središtu svih zbivanja u duhovnom i društvenom životu i ljudi u njemu. Sve se mijenja i prolazi, samo most ostaje i odolijeva ljudima i zubu vremena. Kako je za gradnju mosta vađen kamen u obližnoj banji, tu je pronađen izvor termomineralne vode i sagrađena su 2 hamama, od kojih je jedan još uvijek u upotrebi. To su početci turizma u Višegradu, a za današnje goste na raspolaganju je banjsko lječilište i hotel Bijeljina Vlas, smješteno u gustoj borovoj šumi sa zatvorenim bazenom, podvodnom masažom i medicinskim terapijama. Grad Višegrada smješten je na ušću rijeke Rzav u Drinu, u Župskoj kotlini oko koje se izdižu planine Tara, Zvijezda, Stolac. Ove planine su bogate šumom, endemskim biljnim vrstama i divljači. Posebnosti Višegrada imale su ogromnog uticaja na njegovu prošlost i daju mu velike mogućnosti za svjetliju budućnost. Sadašnje ime grada prvi put se pominje 1433. godine, kada je pripadao moćnoj kneževskoj porodici Pavlović. Višegrad je tada, kao i srednjovjekovni grad Dobrun, bio u sastavu države Nemanjića, zatim u sastavu Bosanskog kraljevstva. Turci su Višegrad zauzeli 1544. godine. Jedini sačuvani ostatak starog grada u Višegradu je kula kraljevića Marka, koja je u tom periodu imala ulogu osmatračnice. Manastir Dobrun, poznat u narodu i kao manastir Kruševo, podignut je oko 1343. godine. Ovaj sveti hram, koji je posvećen blagoveštenju, podigli su župan Pribil i njegovi sinovi Petar i Stefan. Manastir je bio u potpunosti živopisan. Najpoznatije su do danas sačuvane freska cara Dušana sa ženom Jelenom i sinom Urošem, kao i freska sa ktitorom manastira. Očekujemo sve vas, drage goste, da dođete da sjednete u baštu ispod stoljetnih platana, sa pogledom na ćupriju, da se provozate brodićem od Ćuprije na Drini do mosta na Žepi, da se okupate u hamamu iz perioda gradnje ćuprije i nadahnete filozofskim mislima Ive Andrića. Uvijek postoje razlozi za dolazak u Višegrad. Dobrodošli u Višegrad, dobrodošli na Ćupriju na Drini, dobrodošli u Republiku Srpsku.